Koro mogikoro wadonga ne weche mag dongruok e gwenge mag Kisii. Mor gi ilo noneno e gwenge mag Mondurume, kaunti ma Kisii, tok jal moro ma chunye olendo modak e piny mar Amerika loso apaya moro ma osebedo karach kuom kinde buora. Apayono maborne romo kilomita 2 kowuok e Menwa e Gamere osebedo ka ok lure kuom higni mathoth mosemiyo jochiw thieth leo chopo e tich. Chae bende leo chopo e chiro ka joma mine bende mapek bedo kod chandruok chopo e kuonde mag thieth e kind chandruoge mamoko. Jodak mawuok e gwengego koro kwayo oganda duto mondo dag maber kanyakla kendo gikonyre e weche mag nyayo dongruok. Hii barabara sasa ilikuwa inatusumbua, hakuna gari inapita hapa, hakuna pikipiki inapita hapa, ni lazima ifika hapa karibu, alafu mtu ataramushwe ndio aende kupandewa huko pande ya chini. Lakini sasa kijana yangu aliniambia anielezea ya kwamba atatengeneza huko kutoka kwa lami mpaka hapa kwangu nyumbani. Nikamwelezea ya kwamba utatengeneza hivyo, lazima ipasuliwe mpaka huko kwa barabara ya chini. Na akakubali. Sasa ndio matingatinga nilienda tukalete, ndio naendelea kutengeneza hii barabara ili watu wetu wapate nafuu ya kupita. Hii barabara imetusumbua kwa miaka mingi, tunapita na mguu. Hata wakati wa mvua hakuna mtu ambaye atapita hapa kwa sababu iko mazimo na terezi. Kwa hivyo tuombee huyu kijana, ametusaidia. Kwa sasa tutakuwa na urahisi wa kusafirisha hata chai yetu, hata miti, hata mawe, hata kila kitu hapa, hata usafiri itakuwa rahisi. Vijana wote na watu wote, ukiwa na uwezo wa kufanya chochote, fanyia watu, hiyo ndio kazi nzuri utakuwa umefanya. Wale vijana kutoka ukoo wetu hapa, ikiwa uko na kazi ndogo, uwezi kufanya lolote, shirikiana na wengine, mfanya chochote. Tengeneza hata mito, weka hata stima na chochote kile, na Mungu atawabariki. Wadhi nyime nyakora mogigi weche mamoko. Kamoro ni weg lope e gwenge mag Bulapesa, kaunti ma Isiolo koro buonjo tok yudo barupe mayango gi kaka weg lope go. Jodak go onyo yudo barupe 295 kaluwore gi winjruok